Першы крок зрабіў ён за руку з табою. Маё першае слово ў жыцці таксама мама. А свой першы крок да цябе зрабіў я сёння. Мамачка моя, сцежкамі жыцця ты вядзеш мяне, усміхаешся, кожнае дзіця за руку бярэш, за сабой вядзеш, да Езуса вядзеш. У эту 14-ю неделю, калі распачынаецца пілігрымка Гродна-Тракелі, з радасцю нашай парафіі тут на Дзевятоўцы, парафіі Найсвяцейшага Адкупіцеля, вітаем усіх вас, дарагія пілігрымы, з радасцю, што вы вырушаеце ў гэты шлях з Марыяй да Марыі, праз Марыю да Езуса. І вітаем всіх святароў, перш за ўсё вітаем ксяндза біскупа Александра Кашкевіча, які вельмі любіць Марыю, які з радасцю прыехаў сюды, каб маліцца з намі і за нас. Ксяндз біскуп Александр моліцца за ўсіх пілігрымаў, якія пілігрымуюць, будуць пілігрымаваць да Маці Божай. Дорогие пилигримы, вы накеровываетесь до санктуария у Тракелях до Матери Божией, королевы наших семьев, как там доверить Богу справы, властные интенции інших людей. Не забудьте про нашу диецезию, про потребы Костела и всего свету, наш шлях супокою и поспеху наш, нехай вас накеровывая всемогутный милосердный Пан, Архангел Рафал, нехай вас сопровождая в дороге, как у супокою, здоровье
і з радостю ви вернулися до своїх домов. Нехай буде це благословлений час внутреннего обновления и духовного отражения. Наш Пан Єсус Христос, нехай буде каля вас, каб вас боронить, нехай буде перед вами, каб вас вести, нехай буде з вами, каб вас стерегчи, нехай буде з вами, каб вас благословить. Прославляй